Murakaza neza kuri Rwanda Driving TV aho turebera hamwe bya bibazo 20 biba biherutse gukorwa. Niba uri mushya ku iyi channel yacu ndakubwira ati manzi umanuke hasi ukore subscribe, tera agatebe wowe ufate dukosore ibibazo 20 by'ingenzi biherutse gukorwa. Fata agapapuro n'ikaramu hano twimanukire n'ikibazo cya mbere. Ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga. B. Umunyamaguru. C. Umukozi ubifitiye ububasha. D. Umuyobozi wa bisi. Hano nguhereza amasegonda make yo gutekereza ku kibazo hanyuma tukamanuka tuvuga igisubizo. Igisubizo cya nyacyo ni umukozi ubifitiye ububasha. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti: ni hehe byemewe kunyura naho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Ndasubiramo. Ni hehe byemewe kunyura naho mu nzira y'icyerekezo kimwe? A. Ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. B. Kunyura naho ntibyemewe. C. Ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa. D. Ku gisate kiri ibumoso cyangwa iburyo. Aho ngaho rero igisubizo cy'ukuri ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Twihuse cyane twagiye no ku kibazo cya gatatu. Kiravuga ngo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Ndasubiramo. Ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? A. Amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B. Amatara kamenabihu y'imbere. C. Amatara yo kubisikana. D. Amatara kamenabihu y'inyuma. Ndasubiramo. A. Amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu. B. Amatara kamenabihu y'imbere. C. Amatara yo kubisikana. D. Amatara kamenabihu y'inyuma. Aho ngaho rero igisubizo cy'ukuri ni amatara kamenabihu y'imbere. Igisubizo cya nyacyo ubwo ni B. Twihuse cyane reka dukomeza n'ikibazo cya kane. Kiravuga ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Aha ni nka kwa kundi uba ugiye gutera rivansi utabona neza inyuma neza aho uri kujya. Ndasubiramo. Ikibazo kiravuga ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? A. Kumanura ikirahure cy'imodoka ureba inyuma. B. Gufunga umuryango w'imodoka ureba inyuma. C. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D. Gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Ndasubiramo. A. Kumanura ikirahure cy'imodoka ureba inyuma. B. Gufunga umuryango w'imodoka ureba inyuma. C. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D. Gukoresha akareba nyuma kakwegereye. Ahangaha nguha n'amasegonda make yo gutekereza ku kibazo ukabasha gukora ikibazo neza utuje. Ahangaha rero igisubizo cya nyacyo ni C. Gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? A. Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ndasubiramo. A. Kwitaba cyangwa guhamagara ako kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Aho ngaho igisubizo cy'ukuri ni C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Twihute ku kibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa remoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. A.
metero imwe na santimetero 25, b santimetero 30, c santimetero 75, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. a metero imwe na santimetero 25, b santimetero 30, c santimetero 75, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aho ngaho igisubizo cy'ukuri ni b santimetero 30. Twagiye ku kibazo cya 7. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: a mu nsisiro cyangwa ahandi hose, b ahegereye inyamaswa zikurura, c hafi y'amatungo, d nta gisubizo cy'ukuri. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni a mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Twagiye ku kibazo cya 8. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko, umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni a kilometero 70 mu isaha, b kilometero 40 mu isaha, c kilometero 25 mu isaha, d kilometero 20 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri ni kilometero 25 mu isaha. Twihuse cyane ku kibazo cya 9 kiravuga ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Ndasubiramo: iyo ikinyabiziga kitagikora cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? a ibyumweru 2, b amezi 2, c ukwezi kumwe, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. a ibyumweru 2, b amezi 2, c ukwezi kumwe, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni b amezi 2. Twagiye ku kibazo cya 10. Gutwara uzungazunga mu muhanda: a ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2, b ni bibi igihe cyose, c ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4, d nta gisubizo cy'ukuri. a ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2, b ni bibi igihe cyose, c ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni b ni bibi igihe cyose. Igihe cyose utwara uzungazunga buri kuje na circulation. Twagiye ku kibazo cya 11. Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe: a igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye, b umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, c ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. a igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye, b umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, c ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, d nta gisubizo cy'ukuri. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni b umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Twagiye ku kibazo cya 12 kiravuga ngo igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro: a imodoka igomba kuba ifunze, b umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi, c amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka, d nta gisubizo cy'ukuri. a imodoka igomba kuba ifunze, b umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi, c amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka, d nta gisubizo cy'ukuri.
aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. 13. Kunyuranaho mu ikoni. A, biremewe. B, ntibyemewe. C, biremewe ukoranye ubwitonzi. D, ibisubizo byose ni ukuri. A, biremewe. B, ntibyemewe. C, biremewe ukoranye ubwitonzi. D, ibisubizo byose ni ukuri. aha ngaha igihe cyose uzabona iki kibazo uzahita ubona ko kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe. Igisubizo cy'ukuri ni B. Twihuse cyane ku kibazo cya 14 kiravuga ngo utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa: A, n'umuhondo. B, n'umutuku. C, n'umweru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A, n'umuhondo. B, n'umutuku. C, n'umweru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. aha ngaha igisubizo cya nyacyo ni C, tugomba gusa n'umweru. 15. Icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na: A, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. B, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri. Ndasubiramo: icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na: A, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. B, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri. aho ngaho igisubizo cya nyacyo ni C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. Dukomeza ku kibazo cya 16 kiravuga ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi: A, ko hari icyago. B, icyago kidasobanuye ukundi. C, imiterere y'icyago gitunguranye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A, ko hari icyago. B, icyago kidasobanuye ukundi. C, imiterere y'icyago gitunguranye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. aho ngaho igisubizo cy'ukuri ni A, ko hari icyago. Twagiye ku kibazo cya 17. Ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni: A, mpande eshatu. B, uruziga. C, urukiramende. D, nta gisubizo cy'ukuri. aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni uruziga, ni B. Twagiye ku kibazo cya 18 aho kivuga gutya: ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ndasubiramo: ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. A, metero 2 na santimetero 10. B, metero 2 na santimetero 50. C, metero 3. D, metero 2. Subiramo ibisubizo: A, metero 2 na santimetero 10. B, metero 2 na santimetero 50. C, metero 3. D, metero 2. aha ngaha igisubizo cya nyacyo ni A. A nicyo gisubizo cya nyacyo, ni metero 2 na santimetero 10. Twagiye ku kibazo kibanziriza icya nyuma. Nizere ko wafashe agapapuro n'ikaramu uri kugenda nawe ukora, uri kwipima ureba urwego rwawe aho rugeze. Ikibazo cya 19 kiragira ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira: hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ndasubiramo:
ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: a. metero imwe na santimetero 50, b. metero imwe na santimetero 75, c. metero imwe na santimetero 90, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo ibisubizo: a. metero imwe na santimetero 50, b. metero imwe na santimetero 75, c. metero imwe na santimetero 90, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. metero imwe na santimetero 90. Twagiye ku kibazo cya nyuma rero twihuse, kiravuga ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatabariwemo makuzungu ni. Ndasubiramo: uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku kinyabiziga ku kinyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatabariwemo makuzungu ni: a. toni 10, b. toni 12, c. toni 16, d. toni 24. Ndasubiramo: a. toni 10, b. toni 12, c. toni 16, d. toni 24. Ahangaha rero igisubizo ni toni 16. Igisubizo nyacyo ni c. Mwakoze kwitabira. Ubwo reka duhere muri comment section turebe amanota mwagiye mugira. Murakoze.